بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga maas na mukalasahan, mga palanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, haunu na kamabinaybayan, puas din hakapudya bang sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mawa na mo ipasampain sa salaman sin kami serta pagkuguyag iban sin kasilasa sin kami matun pabinabayan sin hisyo iniabutan sin suara namo harum ini. Amin pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala in yari na isab kita niya biusan niya waktu sabab na in biyasin kami maka minsan hangkap itu amuin magpakasib maripa TV station sin kita niyo sabab na taka suku in tiap-tiap dum sin amuin hangkap itu aun suku sin kaguruhan. Harum ini mga kamasan kalasan mga palangguan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing ha mga amuin mapuso sin kita niyo. Ilmu iban na sin pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala serta bitikan sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin tianum niarikatu taniu jambangan amin hisiusuin makapuso kanya magparuntungan serta wairun duwaing datungan bang bukun tiataka masin Allah subhanahu wa ta'ala kasurgaan patiap-tiap nagtatag-ipon simusujud sin Allah, pa Allah subhanahu wa ta'ala sinanggaw takbaran. Daing ha mga matakil sin kita ni insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin paglingkod-lingkuran harum ini. Aku iban sin kamu hahisuin di murungdung iabutan sin amuin suara iban sin cable iban sin internet haunu na binaybayan hababo sin rumi ini ha dunya ini mabaya na mo hipasampay in parihalan sin hangpu parakala makabatal ha Islam atau sin ka Islam atau sin Islam. In maksud hangpu parakala amuin suwayna tu ayaran lagi aniban in makarugtul kau hangpu yaun karna mabatal in Islam duun kaimu iban mabatalim pagka Islam sin ikaw matarbilang in hambuk manusia deng ha mga bukun muslimin matarbilang in hambuk muslim naggugulal habaran niya sabang siya makarugtul sin deng ha mga hangpu ini hambuk dua tu deng ha hangpu ini mahukum siya sin Islam hukuman diretsyon tan lang ta kafir atau bukun siya muslim in panagnaan niya hambuk deng ha hangpu in panagnaan niya asyirku fi ibadatillah amuin pagsakuto doon ha pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan para kala labi-labi ha pag-ibadat
Amin pagyanun sin ulama wa huwa a'zamu dhanbin usiyallahu bihi. Siyanay nilong niya insa laggu amin pardusahan maka pagmaksiat inhambuk manusia patuhan ni Rabbul Alamin amunin pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amusain Allah subhanahu wa ta'ala mabungsi haparakala pagsyirik mahinang sinaipun niya amuin maun maka yan nakitan Allah subhanahu wa ta'ala magselos. Haipun niya piyapanjari niya. Amuin yukil piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin 25 niya in apu Adam. Sahi sambil gimwa nabula syagduun in panubu sin anak apu Adam usug babai. Hapia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta aun perjanjian sinkatan arwah hakatan sinkatan ruh hawala pasyangun pajasad sin tiap-tiap manusia nagjanji iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah ta'ala astu birabbikum long sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun kalongnya akin Tuhan niyo nagpapanjari kaniyo long sin mga ruh sinkatan manusia qalu bala long sin mga ruh ini huun ya Allah ikawin Tuhan namu ampa hiyuyup in ruh amin simaksi pa Allah ta'ala amunin Tuhan nila susumbahun ampa hiyuyup hatiap-tiap bata halom pangandangan sin ina sin kita ni sakali gimwa man mari pababaw sin gumi kaya lupahan in perjanjian sin ruh yaun kiasangun pahambuk jasad sin manusia in subay siya sumumba patuhan ni Rabbul Alamin amin nagpapanjari kani nalupa sarta himinang patuod pardusahan amunin kabungsian sin Allah subhanahu wa ta'ala yung parakala pagsakuto. Parakala pagsyirik amusain Allah subhanahu wa ta'ala magselos mahi. Pasal mahi inhambuk manusia sumumba paruwaing Tuhan. Atas maghinang Tuhan sumbahun niya. In yaunna semento ukilan. Paragbusun manusia ang papintahun badjuan ba sa kaula-ula atawakan kahoy ukilon aun sibi-sibi aun hisarang-sarang aun himalaggo aun pay pagsabit haraghal sin mga tauyan baw amin Tuhan niya sumbahun aun narais aun naisawin nakauna pa ummat kanabihan nakauna kauman nila nagsumba barhala nagsumba kayu, nagsumba batu, nagsumba pertumbu-tumbuhan, nagsumba kahoy rakula, nagsumba hakabayaan nila susumbahun. Sulaiman alaihi salam amin na asawa niya inhambuk babai sultan hayaman pagyanun sin bahasa Malayu Sitti Bilqis in mana sin Sitti bang habasa Arab sayyidati bang habasa tahati ni in mana sin Sitti panghu Lord long habasa bang habasa ay ni Anggalis atinya amo niya Sitti Bilqis amuin nagsusultan hamanga mahadjana hazaman yadtu di hayaman in Tuhan nila suka nagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala nagsumbat in mga tao ini suga sin in suga piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil amin iabutan mattu naglupad-lupad din hambuk manuk-manuk ingan niya hudhud habasa Arab. Kita niya in hula iaun iban sin mga manusia iaun iban sin sultan nila babae. Nagsumba suga. Hawak tuman kia tumtuman nin adlaw yaun aun hati pag at check attendance sin Sulaiman.
na naabsen na tuod wala dun hasahapan in hudhud. Long sin Sulaiman may talang hadlay ni wala ko kita rin hudhud. Uno taklong yan siya yan absent hadlay ni tawalong niya biya mga nagliang-liang sa jabihan tuod-tuod biya nagpalit. Wala dalimu kay minitan di matung din hudhud magtuy. Magtuy siya iunahan niya magtuin Sulaiman alayhi salam. Ang panain niya Sulaiman, nagdara kulong niya habal kay mo habal amuin makasusah. Long sin Sulaiman para yawain paghimumungan mo sa belong niya on pardusahan mo na late ako na late. Long niya Sulaiman, nakaabot ako long niya naglupad-lupad madto pa kauman hula saba. In saba yaun yat tuhayaman. Buko na isab Sabah ang Malaysia. Saba nasabot ang Quran lagi in saba yaun ha hula Yaman. Long niya nakakita ako madjana mataud. Iban long niya sin sultan nila babae, queen nila. In mga mano sila nagsumba pa. Nagsumba long niya suka. Ha. So in kahaupuan sin suy-suy. Aun na rin ha mga kanabihan na kauna, nagdakwa pa kauman nila, in diakwahan mga tao magsumba barhala. Mga tao magsumba wood. Mga tao magsumba baturakula, mga tao magsumba bulan, aun mga tao nagsumbay sa inihati niya suga, aun nagsumba kayo, kadjinisan na long si malaw jinis babarapa. In piagsumba sin mga manusya, dahil naman, hazaman sin Nabi wayroon pa in Islam, sa in Rasulullah doon na Makkah, iban na sin kanabihan na kauna rin kani. Dahil hamakabungsyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lagi makabaktal, sin Islam doon kay muyakaw tay manghud ko maas ko Muslim. Apabila in manusia magsakuto pa Allah Ta'ala, makagwa siya ring halikusan sin pagka-Islam. Day para nasarakuman, bang yanun mo in mga tao magsisyirik ini pa Allah Ta'ala, yanun mo lang mo ini musyrik sakan bukon ko Muslim arakala magbakoy man sin sulab puddang atawakan buluh sinapang atawakan uno-uno na biya mga mahait dumagpakpabaran sin biya kato tanim. Sa hapangatod sin Islam, inhinang nilayan amin hati niya piyanglangan, iban kabungsihan sin Allah karena pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini parakala susumbahon. Wala pa kita miabot paparakala pagdua kalau abutan sin bang di da hati niya atau akan bang abutan da sin waktu insyaallah. In parakala pag sakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala sa Arab parakala pag syirik in tanda sin sini panagnan siyabut makabaktal sin ka Islam sin hambuk Muslim mahinang siyabukun Muslim sab sin hinang niya pag syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala di paisab ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia mapatay halam kasyirikan. Waliyadhu billah. Langshin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Langshin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal-bunal turin Allah subhanahu wa ta'ala di niya ampunun in hisyuin nagsakuto kaniya. Abutan sin kamatay. Sa ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in iabutan sin kamatay hawala nagsyirik misan pabiyad din isabin lagoy 1 taon sin pardusahan niya. Limay yasya hisu sin kabayan sin Allah ta'ala ring haipon niya. Misan penkaunan sinambuk manusia yaw. Amin iyampa siya simabot sin kalimat la ilaha illallah. Sakali iyabu Muhammadur Rasulullah sakali iabutan sin kamatay mapuas sin kabtangan niya wayroon bistahun sambahayang wayroon bistahun puasa Ramadan wayroon day sab sunnat niya wayroon bistahun zakat wayroon bistahun haji wayroon bistahun ibadat wayroon bistahun habugat sin kalimatu la ilaha illallah siyaksian ning katunggali sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala ampunun ning pardusahan sin tauyan. Ampunun ning pardusahan sin tauyan misan pawayrun bistahun kaniya karayawan
hakaingatan mo hinang marayo ibadat pa Allah Ta'ala tatkala nasabot niya kabtangan in kalimatu la ilaha illallah wairun Tuhan mapatut pagtag-ipunan hatuhan kasabunalan bot malingkan Allah ibanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daak niya nagpasampay sin agama sa kalinawapat laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyu-siyuin makabungat sin kalimat la ilaha illallah hakahinapusan na sin kabuhi niya kahinapusan sin kabuhi niya sakali nabugto nin napas niya puas niya nakab ni kiyakabtangin kalimat la ilaha illallah laung sin Nabi dakal al jannah laung sin Rasulullah makasud surga maita hatat kala wala miyugto in napas niya hapag syirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala misan pabed din laggo iban taud sin nahinang pardusahan sin manu si ayaun hatat kala nabugto kalimat la ilaha illallah laung surga laung sin Nabi sibu dalabayun si Abu Bangkit sin Allah Ta'ala sinapinar ka jahannam misan ku nu zaman in sentensya nalam sinapinar ka jahannam pasurun da sin Allah Ta'ala surga maita sabsin kalimatu la ilaha illallah haparakala pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala dengha mga kiyug dan kita sin kita niyo habiyay ni kahalan hawala pa di matungin Quran pa lima sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kaunan sin mga miyagad kan Nabi Allah Musa iban na sin mga zaman na puas sin Nabi Allah Musa miyabot pa Nabi Allah Isa dahing habani Israel in mga silayni in gimagawgot hakitab sin mga kanabihan iyagad nila in pagtag kanila muslimun in pagtag kanila mga muwahidun in pagtag kanila amin mga nagtatawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatat kala doon man kan Nabiyallah Isa. Hinang nilin Nabiyallah Isa Tuhan karna on power niya dihil sin Allah ta'ala makabuhi patay makaubat sin uno para kala sakit iban sin aun barakat mu'jizati pagparatong sin Allah ta'ala kani kakaon deng hatasin langit. Ampa nila iyan miyatay in Nabiyallah Isa sambil nabuhi nagbalik puas kon anak patub sin Tuhan ta'ala Allah amma yakulun uluwan kabira in mga hal ini mga palanggon ha kami Islam pagdatong sin Quran para Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tu nahinang nin Rasulullah Nabi wan Rasul nagkufur nin mga tao ni pa Allah subhanahu wa ta'ala wala na kimahagad habanda sin Allah Ta'ala ang Quran wala na miyagad ha Rasul sallallahu alaihi wasallam saukat na Arab bukun deng habang sa nila siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Quran in mga tao yan nagkufur na nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala laung sin Allah subhanahu wa ta'ala laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masih ibn Maryam subhanallah laung sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal tu nagkufur na in mga sila amin imian bunnal tudlangin Allah ta'ala amunahi Isa ibn Maryam bunnal tudlong sin Allah ta'ala nagkufur na in mga tao amin imian singkap tangan bihay ini uno ya Allah amin imian in Allah ta'ala amunahin Isa alaihissalam habukun na siya pasal aw nang kida sing Christian in Tuhan kuno hatas langit nagkatawang tao long sin Tagalog. Long niya simud siya pabaran sin manusia hasupaya malappas iban maampun in pardusahan sin katan manusia day ngasab sin nahinang amu in pardusahan sin Adam alaihissalam. Di kaun sinakka. Tuhan mahinang manusia us magpabinsana us mapatay. Bang miyatayin Tuhan niya, isyo na magpalihala sin dunya, man sin langit, man sin luon niya. Hambuk. Hikaruan niya aqidah. In Kurustian, imian, in Nabiyallah Isa, anak sin Tuhan. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. In Allah subhanahu wa ta'ala lam yattakhid waladan wa lam takun lahu sahibah. Laung sing Quran in Allah subhanahu wa ta'ala wala siya nag-anak wala himinang anak iwan wala wayruun asawa sin Allah subhanahu wa ta'ala way sakali imian kamu ya Christian in Allah ta'ala taga anak amun Nabi Isa di kaunu sinakal bang taga anak
in Allah subhanahu wa ta'ala amunin Nabiullah Isa may tahambuk dah. Bangbat sa mabaya siya sin amuin aun tabang niya may tahambuk dah. Sarang mataw din hinang niya. Sa in Allah subhanahu wa ta'ala di maglari. Amin subay aun anak niya karena ipakita aduning kawasa sin Allah ta'ala hamanu siya ayaun karena anak niya. Di maglagin Allah subhanahu wa ta'ala habit. In mga sila imyanin Allah ta'ala kuno amunin Nabiullah Isa bunnal tudlong sin Allah ta'ala in mga tao yan nagkufur na. Imyanin Nabiullah Isa wa qala al-Masihu ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum. Kita menjawab sin Nabiullah Isa alaihi salam. In mga manusia deng habani Israel sambil napuas deng habani Israel sambil paadlaw yan in mga Christian halom sin dunya imyanin Nabiullah Isa Tuhan anak sin Tuhan bukun Tuhan anak sin Tuhan amin patut susumbaon panginduahan iban sin sujuran iban luhuran malain kaning kabtangan sin Nabiullah Isa alaihi salam long sin Nabiullah Isa wa qalong sin Allah ta'ala halom sin Quran wa qala al-Masihu long sin Allah ta'ala iban long niya piyamong sin Nabiullah Isa ha mga bani Israel ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum. Long sin Nabiullah Isa o kamu mga bani Israel pag sumba kamu patuhan Allah amunin Tuhan ko iban sin Tuhan niyo sumbahan niyo ay ikaw magsakuto kaniya. Long sin Allah ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal tud. Hisyusyu in magsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala sinhambuk uno pagsakutuhan niya bunnal tud haramun sin Allah ta'ala kanya in surga iban hirag pakisabulak siya sin Allah subhanahu wa ta'ala datungan ni apinar ka jahannam may pagduwa-ruwa wa ma lidh-dhalimina min ansar iban wairun na makawa tabang iban aangutun tatabangan sin tau anyaya pa Allah ta'ala iban hagin hawawaran na iba si mga kafir amu yan in panagnaan makabatal sin Islam iban pagka-Islam sin kita ni hangkan in mga balik Islam in Christian Yahud iban sin Majus iban sin Buddhist, iban sin pagans, iban sin katan, bang sumud pa Islam, in panagnaan yan, hisungit mo kaniya, aqidah sin Islam. In panagnaan, hipahati mo kaniya, in Tuhan niyo yan, bukun san Tuhan. Tuhan magtuy in batalon mo kaniya, mayta, hasupaya. Bang siya makasud pa Islam, hinduan mo magtuy sin pagsambahayang arakala in panginduahan niyan Jesus. Doon man magad kayo magsambahang maglingi-lingi magatod-atod bang kurumo ko sumujud iban himinang sinihinangon mo isab. Puasyad to in halom sin pangatayan niya bang siya Christian hi Jesus sin Tuhan. Bang siya Buddhist lanang iban sin ini uno pa in bangsa niya arakala halom sin pangatayan niya hi Buddha Tuhan. Bang siya Hindus arakala hi Shiva hi Brahma in halom sin pangatayan nin Tuhan. Sa miyakad kayo mo nagsambayang. La. In panagna ni Hindu hahisyo in sumud pa Islam pahatiun sa sinhisin Tuhan. Siyum ba sin Muslimin. Hisyo in Tuhan sin agama Islam. Hisyo in Tuhan sin kanabihan. Hisyo in Tuhan sin katan manusia iban sin jin, iban sin pertumbuh-tumbuhan, iban sin batu, iban sin bud, iban sin dunya, iban sin langit. Amunin Allah subhanahu wa ta'ala. He explained mo ito kani. Hasupaya kahukasan in uno in halom sin akal pikilan niya siyusumba sin sila nakauna. Dahil nahabarhala. Hakahuy pasimento, pamalaggo, maslag, iban sin uno pa. Hasupaya malap na siya tukatan malawa. Explain mo kanin Allah subhanahu wa ta'ala. In palbahagian sin tauhid. Uning kawasa sin Allah ta'ala. Iban sin katan para kala tauhid. Hasupaya ri magsyirik iaun halom sin agama Islam. Pasal may bago siya na agama Islam. Bago agama Islam. Hikaruan niya makabatal sin pagka-Islam, sin hambuk Muslim, amin himinang siya. Sumbahun, haut,
sin Tuhan Allah iban sin siya. Amin hagsuan mo sin dua am. Amin dito kau mangayu kaniya. Amin hiparamu kaniya. In iya angut mo pa Allah Ta'ala ri kau dimerit cumad tu kaniya. Biasin nagjatuh. Ha mga Christian biha ini. Dumo akan Jesus Christ. Ia subukan hambuk baik Christian may tak mulang ko. May tak kau rito ang indua kaniya. Long niya siya. In magdasin dua anamu madtu patasin langit hama niya. La ilaha illallah. Long kumaitain ama niya. Di makarungog. Ay makarungog long niya. Nalong kumay tak suway ko lumabay maun lang ko pa anak niyan simento yan. May tak ko lumabay maun pa anak niya simento yan mangayo ko sin in ama niyan hati long keturi sa patasin langit. Long niya suway mo hilaway rika niya. Sabsiya long in magda sin dua ako inimad tu patas. Long kubang dumuain katan sin manusia maun kaniya. Bang dumuain katan sin manusia maun kaniya. Sin magda sin katan dua pangayun aanguton ni man hagso ni man sin unin pangarap sin tao. Unin marani katan madtu patas langit pama niya. Long niya ana lang ko kabukatan siya. Iban lang kubang makarungog din hatasin langit. Kadto na ko patasin langit diretso dua. Nos mag-uyom-uyom siya biyan. Pasalamat yung nakida nila. Ito nakida nila. Amo na lang ko pangindo, amo siminto yan. Long yariin siya lang yung piaragbus sa dyan siya Jesus Christ. Jesus Christ lang kumiyatay na bang miyatay. Us kamo imian, miyatay na. Long yaw, long sa ano na biyan. Lang ito lang yatasin langit. Na, pangindo na ko patasin langit, buko namin kuwan yan. Buko namin siminto yan. Sana mahunit mo biya. Day para dalangog iban sin bagay ko Christian. Na alam ko, day pare takaw malugos sinagam ako sana dahon na dyan magbagay-bagay bang aun kakitaan ta kanila bukun biya hati ni amin patut pasuran dito sinakida dakwahan patumtuman bat amin kahukasan ng pikil na sin inpiangin doahan mo yan bukun yan tao siminto hinang sin tao bang kau mabaya mangin doa pa amin Tuhan pag iyanong tao hinakadto na ko pa amin ay naghinang sin simento yan sabi may ingat siya maginang Tuhan. Gambay sabi mano siya, may maginang Tuhan. Bihat to. Bang deng sin Tuhan mo yan, siyong ba muri may maginang mano siya. In Tuhan na mo Allah, amin nagpapanjari singkatan. Kita mo yung wala mo kita. Bihan. Inhi karuan niya, makabatal ha Islam, amin himinang kau sumbahun, amin mahinang haantara, haut niyo iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayuan mo syafaat. Iban sin panginduahan. Iban doon ko magtawakkal. Biad din, biya sin mga kubul hiapo mo. Atawakan tampat mahabarakat long sin bahasa Malayo. Atawakan bud sa sakatun. Atawakan manunggul, batu manunggul dakula, pagsasabitan sin mga Japan niya, may sin kindi, may sin katan. Atawakan pakatpat, atawakan uno-uno na. Amin madtu kau rin doon mangindua mangayu syafaat naka arta naka pagdaya iban sin uno biya sin mga hantang sin mga manusya kita na murid to Madinah hamasid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaunin mga pulis iban sin ulama maglalangoy ri makajari haram syirk lang yaban di lang makajari mangindua kang para Rasulullah oy na lumayo at jaring ha pulis, ito nangin dua biyan. In qiblat yawn hatay kudnya, imaalop siya pakubul sin Nabi. Ya Rasulullah, dili kami kuwan ya Rasulullah. Syafa'ata kami hadlong qiyamat ya Rasulullah. Patay na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patay na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mangayo kau pagdaya, mangayo kau asawa, banah, mangayo kau anak, mangayo kau ununa katan, dari kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hisyuin nabiyan panginduahan mo. Sinin siya yan, ipon da sin Allah ta'ala, mangin dua mangayo, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tupot na kita sumalawat, pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yan sin matanam. In mga tao yan, kuburiyin pag yan. Amin mga magdurwa mangayo-ngayo dito ang kubur. Bang bukon na pa Rasulullah sa malayo ang Rasulullah, madto pa mga kubul, hiapo nila ataw kan hi wali ataw kan hi syuna. Amin, bahasa kuno tampat, mahabarakat atau akan mga kubul amin pagyano namin magkahinang budyaon hindi bang unin bangsa pagyano nila bang hikubulin tao yon magtalwang long simbasa long simalay terbang
O sa min bud magkuan siya, maglag, magkahinang bud. Basa mabarakat. Ang kansa katun sinto pagpangayon, piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatungod sin pagtawakkal, kadto pa Allah ta'ala pagtawakkal. Hatungod sin dua, kadto pa Allah ta'ala diretso. Hatungod sin syafaat, kadto pa Allah ta'ala pangayo syafaat. Bangman kau hati niya syafaatun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, pasyafaata kamu in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ya Allah, pangayon namu in syafaat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu hadlong kiamat. Bukun madto ko pa Rasulullah naman. Di na kau kasambungan, lagi patay na. Madto ko siya pakubul si mga aulia, patampat, manampat, pa mga ninibud, haunong nunabud, di ka to haridyo na matawad bud. Ini piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahi piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala magtawakkal kau patao, atau kan pakubul, atau bukun pa Allah subhanahu wa ta'ala, atau kan mangayo-ngayo ka uno-uno na, atau syafaat, mayta. Sabab bang kumiyat to kanila na ngayo, sin uno, in kabaan mo, ubos, ang pakaw imian, in pagpangayo-ngayo, yaun, dua lamud siha agama Islam. Bukun ka. Bukun kayong pagdua, lamud ha agama Islam. Uy lang yan na, nagdua arwah, nagdua ka, lamud ha agama Islam. Tay, in pangaso. Indo ano yan, kansyuniyo siya, ialay lang siyang Tagalog. Kansyuniyo siya, amuin hati niya, ini hiyagsu. Nalang niya dua ay ni pamukminin, dua ayat to padi kung nakita ng pakain ng dua. La, in magdua pataas pa Allah Ta'ala. Aun din ka to ni magdua pataas. Asalin magdua bukun magdua pa baba. In magdua yan pataas. Way sa kanisab na kita manusia magdua harap pa baba. Amin, bang siya ya Allah, dumumul siya. Way, in magdua yan, dumua harap pataas. Yang katin 25, karena harap pataas yung Tuhan itu pataas. Na bang hakaibanan, aun maanasin magdua pataas. In magdua pataas, biya kamu tausug, amunin pagyanun magkaja. In ini piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, may bang masuburin mga magdua pataas? In maksud, may ako magdua pataas. In magsusin magdua pataas, magdua sumakat bud. Amin bud mahabarakat. Karena dito pauno ning pagdua hatampat hiapo hisunapo nila. Dito. May taon lamod sinapo nila yaon naghinang sinakam Islam. Atawain tampat yaon, atawain bud yaon. May tamo hilamod suwi ka din dito. Sablang nga mahabarakat. Aw paliw mahabarakat nga masjid. Masjid in hangkan na piaon in masjid pag ibadatan dunin tempat mahabarakat pag-angkat sin 25 pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinmad to ko patasin bud karena imianin tain bud yaun mahabarakat bat sabiha ini suwir to yung pagdua pataas in jawab ko asali magdua suway pataas bat aun magdua pa baba na Tuhan ito baba sa in pagdua harap pataas sa bangin maksud magkaja piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta pagyanon sin ulama wasilatun ila syirk. Mahinang siyaran hikapag syirik sin manusia. Konsum ko nisa insumbahon si mga anak apo mo amunin bud. Atawin tampat, atawin kubur, atawa uno-uno rin kita rito sa amo at yunin Tuhan. Harap magtuin mga kaanakan mo mga yu konsum ko nisa. Amunin nagjato ha mga bangsa sing kita ni habihaon. Amunin ni mga panubo si mga kamasan na kauna. Amin magkadto patas bud magkaja magbiha ini. Na amunin katun sin namin mga kaanakan sin namin bihaon naglasag na bihaon iurol nin limpa sing kamaasan nila ingkanal mahabarakat tulin tempat bihaon dito magdua piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta sabab in kubur in awliya in tempat iban sin bud iban sin ini nunuk iban sin baturakula iban waisan lamud nila naghidjatul naghinang sinakam Islam way amin imian kolong murid tu mahabarakat suwirit tu magdua la us imian kau indua lamud ha agam ho namit ako rito magdua bang indua lamud ha agam Islam diretso pa Allah ta'ala. Mayta sabsiyarin naghinang sin agam Islam pantuk ba ko sinayat long sin Allah subhanahu wa ta'ala ala lillahi dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم
innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Bukan kalang iwan bunal. Bu ala lillahi dinul khalis. Bukan kalongnya tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala agama yan agama matan. Iban agama sa jukup-jukup. Iban agama wayrun lamud niyaroon langug way puting way katan. In nagbaktul sin agama. In nagpaturun sin Quran. In kabtangan Quran. Allah day nga Allah subhanahu wa ta'ala. Wayrun lamud hiapuk muruun ha Quran. Wayrun lamud sin apu mo nagbaktul sin Quran, naghinang sin syara, iban naghinang sin agama way. Wayrun lamud sin tampat yan, naghidjatul sin Quran, naghinang amin lima mud kabtangan pos dengan Allah Ta'ala way. Iban wayrun lamud sin tampat yan, amuin hati niya halom sin Quran, halom sin agama Islam, way lamud niya naghidjatul sin agama way. In agama Islam, tuput deng ha Allah subhanahu wa ta'ala siyara in tagkawa sa iban siya naghinang. Ayaw na ko maghinang pasyara dukain. Ayaw na ko magbaktul pauno bago pag-ibadat. Ayaw na ko himinang amin wayrun habitikan. Amin wayrun haraakan. Wayrun halimpa. Way hanahinang sin Rasulullah man si mga sahabat ni. Ayaw na ko himinang. Sabab maita. Bangkaw yan himinang. Makasiha. Daing kakahinang-hinang sin Nabi. Biyak da kau imian. Naghinang kau ba guragbus pag-ibadat. Hikaruan niya. Nang himuting kau ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyak muraian in Rasulullah. Wala na jukup doon kaniya in hantang sin pag-ibadat hangkan kau nagparagbus dukain. Hikatunya nang himuting kau sin Quran timurun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ain iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah. Iban sin wasiat sin Allah ta'ala ha mga sahabat sambil na paadlaw ini pa mga umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long sin Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala diin in piaratung matun kanyo sin Rasulullah panghinduin niya kanyo amoy ning gayunggungi sin kamu atawa kanatin ni amoy yanin bogbogin niyo. In piyang langan niya iban wala niya nahinang ayaw na ko magparagbus ibadat. Imen kau dua winahinang sin Nabi lang yun magdua. Magdua pa Allah ta'ala. Tay, magdua pa Allah ta'ala. In Rasulullah ina kapag dua patasin buod nagkaja. Hukuma kuno. Bangkawunal naggugulal Muslim, hukuma kuno inhinang mo magdua patasin buod patampat iban pakain. Hapwas ding ha Allah subhanahu wa ta'ala panginduahan. Nahinang yan sin Nabi atawa wala? Ba't bang yan nahinang sin Nabi? Aula himinang kani ulama. Sabiang adjian. Bangsad yan Rasulullah kita diungog sin kita niyo. Iban kita sin mga sahabat na kauna. Insya miyad to pabud uhud patasim bud uhud then dito hinang nagkaja nagpirito sin mga ini lamay pagkaun ang pabi nagkaun wayrun pagtawag sablang nga nagkaja beto inadat sin magkakaja but di lang niya wayrun lang niya bilang sin inaway lang niya pagtawag misa di magsinyal way magsinyal kanya magkasim pagkaun way paghibok silent kata sakali insolve dahati in makan subdahi pa imam. Dirihilan sobre. Duweng pimakakana. Duweng palmaddani. Duweng intambusya. Duweng pagkaon. Duweng manok. Duweng katan. Uy na. Masan nangin pa imam. Masan nangin magduro rin tuha kaja. Bang yanda akan sinagama Islam in panagnaan manghinduay kaniya. Iban himinang kaniya mga ulama. Sa pagga wala na hinang sin Nabi. Hulog siya rin ng mga hinang nakasisiha. Deng habitikan sin agama Islam. Bangkaw himinang sin parakala yan. Andu mapampun tabiya long sin bahasa. Pianglangan sin agama Islam. Makabaktal yan sin pag-agama mo. Pasal naghinang kau syara. Ba gubitikan sin pag-agama piaragbus mo pamuyan. Uy lang yadakan san sin Tuhan. Uy lang hinang san sin Nabi. Sabi hinang sin Nabi magdua.
Iban lang yan na ibadat dahil siya. Iyanon mo ibadat, sinuwiro na hinang sinabi. Bitin kayo ng ibadat. Bitin kau tung basan silallah tala sinhinang mo, sinuwiro niyan ha Quran, wiro na isabara, sunnat sinabi. Ubus iyanon mo ibadat. Ba't makauli? Ba't bang di maghinang simbiyon, maus malangpas, mapatay? In mga kaanak ka ni masing katotay mo orang kamaasa ni Banyan Siupa. Sa ulang yung mayta, sukutun. Uy, na subhanallah. Buod manukut. Kundaan maun lima niya hitayak kayo mo. Sana, innanukut yan, syaitan, hapikilan, sin mga tao. Amuin wala, miyakad halimpa, bitikan sin pag-agama, hantang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangyan kita lumiyakad ba? Haamin hinang sadya sin Nabi, sabdoon ka na timurin ng Quran, iban sin nagparagbus sin syara, iban sin naghindu katu tanyo sin hantang biyad din in pagsambahayang pagpuasa pagkataan, basan nang sa ni muslimin. Maita, tahan kau sumalut pa Rasulullah. Tahan kau imian na'am ya Rasulullah, salut ya Rasulullah, sam'an wa ta'a ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Indiungog na mo ding Quran, iban sindiungog na mo ding hadith mo ya Rasulullah sahih, amo tinakaroon na mo. Salut kau pa Rasulullah. Way naruay. Ini kayan mo sam'an wa ta'a ya Rasulullah. Biya sin military, bang yanon sin namin general long niya binhinangon niyo. Yes sir. Yes na jakatan. Misandan papaglanguyon. Halom sin jamban. Hinangon libo sa wimbaran niya sin namin lumi. Misan bed din namin bago uniform. Bangda akon ini paluro pun palom sin kanal, palom sin jaman, makad na military, mayta. Sabsin pag sa ini, sabsin namin pagtaat, hay sin nakura sin sila. In kita niyo, pos dengan Allah subhanahu wa ta'ala, in nakura sin manusia, ha umat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha umat ini. Tiap-tiap nabi ang umat niya. Tapi in nakura sin umat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam, salut kau kan sabsin leader na to. Sam'an wa ta'a ya Rasulullah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Uno-uno impiaratun kanimatun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad hinanganiu agaraniu. In liangan niya kanu iban sin wala niya na hinang way niya na siyabot ayaw na kau himinang magparagbus. Hikakangi sin agama mo. Labi-labi di kau tungbasan sin Allah Ta'ala magluglog sadya kau. Gamman hisabun kau sin Allah Ta'ala hadlaw qiyamah. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala ala lillahi dinul khalis. Aw bukun kalongnya tupot pa Allah ta'ala in agamayan siya rin naghinang wirun san lamud den duning manusia. Way, misalnya Jibril alaihi salam diak saja sin Allah ta'ala malaikat diak saja sin Allah ta'ala rahmatun kaptangan kinimatukan Muhammad baitay Muhammad ba ini Hindu isya sin biya ini usya tu Rasulullah naghindu marikatu. In Rasulullah manusia bukun malaikat bukun jin. Beda katu tani. Day para nasadyan Rasulullah aun wahi pagparatungun sin Allah ta'ala kaniya pandu bang unin hinangun niya bang unin siya minipanghindu niya walladhina attakhadhu min dunihi awliya amin mga sila kimawa gapi atawakan himinang amuin ini pagsumbahun nila panginduahan pagtawakkalan deng hauna na parakala kubuliman sin mga ini hati niya inuno par tumbuhan atau akan mga ini baturakula amin mga manusia tulong sin Allah Ta'ala inhiyan nila bang masumay tak kamu naginang biyan lang mana abuduhum illa liyunqarribuna ila Allah zulfa in kamilongnya bukun na musan siyum binyan biasin tampat madtupatasin bud magkaja bang masumoy na guno kamu nagsumba kamu sin bud wiro mga kami lang nagsumba sin bud yan in kami lang himinang sa journey di nagdua karena mahabarakat bang yan mahabarakat pagsakat mo patasin bud yan duhalan na ko sindi nga tasin langit malaikat biyan mga gold bar atau akan piutusan na arta atau kiarutan di in Allah subhanahu wa ta'ala piyanglangan nin bihad to sabang mo asubuhon ni mga tumita kanaguno kamu rin doon langin kami ni himinang nadya sabab amuin dan hikasuuk na mo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban himinang kami ni biya ini karena in tempat ini siya in magda barakat sinduaan na mo pataas langit pa Allah ta'ala uy biasanin Allah ta'ala maglagi bangda ako ng Jibril alaihi salam mari pa dunya subay sabihin Jibril magdasin kabtangan dua singkatan manusia matupatasin langit. Pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniyo. Hamabaya kau mustajab in duaamu. Bukun kalagan madto ko patasin bud. Bang mga tao bunggaw, madto pabud bunggaw. Yung mga tao sug mari pabud. Kaha iban sin tumang tangis maray. Naing kaibanan, aun mga tahako tabato, iban sin, aun matas-tas bud bang kowe mabaya masuk-suk palangit. Kadto ko pa kuan, padabaw. Aun Mount Apo rin ito adabaw, masuk-suk pa kuan. Tanda niya gabun. Kau sab si mabay si matas buda dunya na Mount Everest. Siya na rin para mahagot. Sab siya ayos. Na, maurit di sab tahanan. Madto ko patas niya ito. In Allah subhanahu wa ta'ala. Bangbat sabin iyangut mo in masuk ko kaniya. Hasupaya na ikaw karungukan. Bang ko mangindua. Hangkan apasin manusia. Patasin bud. In sa suk-suk na manusia. Along sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin tao nagsusujud. Amin tao si masambahayang. Pa Allah subhanahu wa ta'ala si musujud. Akrabun nasi ilallah. Sa suk-suk na manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akthirud du'a. Akthirud du'a fihi. Patauraniyo long ngayon duaan niyo. Bang kamu hawak to nagsusujud mayta. Sab nag-aalup ko, nagdaragot, nagsusuki man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karungukan niya kau. Iban dungugun niya in du'a mo. In Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun kalakihan hiulak mo in du'a mo supaya karungukan niya. Bukun day sab siya malayo suway mo tawakun. Haswara ma kusug. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad. Banglong niya asubuhun kau. Sin mga ipon ko, hatungod ko, bang maunulayo ko, fa inni qarib. Fa idha sa'alaka ibadi anni, fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani. Long sin Allah ta'ala ya Muhammad. Apabila kau long niya asubuhun, sin mga ipon ko, hatungod ko, bayta isila, in Allah ta'ala masuuk matun kanib. Ujibu da'wat ad-da'i. Taymaun ko long sin Allah ta'ala, mustajabun ko in dua asin mga tao amin mangindo mereka ko idha da'ani. Apabila mangindo mereka ko. Hikatunya, dahil ha mga hika batal, sin Islam, iban sin pagka-Islam sin kita niyo, amuin apabila nakita kau manusia nagsisyirik pa Allah Ta'ala, nagsusumba barhala, amin bukun muslimin, deng ha Buddhist, iban sin Hindus, iban sin Christian, iban sin uno pen agama niya, pos deng agama Islam, amin di mo sila yaun, niyatun, iban hitanum palom sin jantung mo, sin insilaun kafir musyrik, atawakan nagduarwa kau, sin agama nilang niya, biya man sibu din agama nato, sibu dalong iha, biya sin Christian, yan kau sibu da kita nilang niya, in Diyos na to, ito rin sa batas langit. In kamulong ito rin sa batas langit. Di man sa kayo menhoon, ay sibu man kita long niya nag-agama. La! Subay mo iyanon, bukon kita niyo sibu. Long ni sibu kita niyo, intuhan natin, intuhan na mo atas langit. Bukon ka lang intuhan sin Muslim atas langit. Amunin Allah. Lang mohon. Yato atas langit. Intuhan niyo ito rin sa batas langit. Sa intuhan na mo, way anak, way asawa. Bukon biya sintuhan niyo, way asawa sa taga-anak. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Intuhan giulal niyo yan. Amin taga-anak. Intuhan namu wayrun anak niya. Misan payat tuhatasin langit. Di da kami makajari imian sibu intuhan na to. Iban sibu inagama na to. Bukon. Inagama niyo. Biya tal na sinagama Islam. Di matung nin agama kasabunalan. Sabi Allah subhanahu wa ta'ala imian wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hisiyusyo palong yan maghangad dulat agama duga ingdeng agama Islam amin surun niya pag-agamahan long sin Allah subhanahu wa ta'ala fala yuqbala minhu di tutay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala agama siyud niya yan pos ding agama Islam nagmurta rin tao yan. Long sin Allah ta'ala, apabila siyan mapatay, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bang siyan mapatay, hadlaw akhirat, lugi, lusyong imano siyan. Mayta, sabtimay kud siya rin haagama isla. Us magwatwat siya, aun paagama, mabuntul. Halom sin dunya ini, la, long sin ulama, ding ha mga makabatal sin agama, sin kita, sin ambuk muslim. Makabatal sin pagka-muslim niya, amuin di niya niyatun kafir i musyrikin, ataw magduwarwa siya agama sin mga tanay, muslim,
kafir atau muslim atau marayaw atau mangi la wayron pag marayaw kanila misan pa adat marayaw hatat kala insium babukun Allah mangi da sila katan pa Allah subhanahu wa ta'ala insilan kafir maita sabab in pag-iyanun Islam amuna huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi. Amo ini makna sin Islam. Makna sin Islam pagyanon amunin mag-surrender kau pa Allah subhanahu wa ta'ala sin katunggalin niya way anak way asawa way katan tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala way iban sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari sin pitong lapis langit iban sin gumi way unday sa pangabay sin Allah subhanahu wa ta'ala tabang niya haamuin magpikilan magparayaw maghinang syara iban sin mag-ukil iban magparagbos wayron iban sin Allah Ta'ala way tunggal isay sin Allah Ta'ala labina way anak labina way asawa way Allah subhanahu wa ta'ala wahid ahadun ahad in Allah subhanahu wa ta'ala ahadun tunggal wayron ini iban niya wayron sakutun niya wayron atin hikarwan niya in Islam amuin mag surrender kau pa Allah subhanahu wa ta'ala sin katunggalin niya walin qiyadu lahu bitta'a iban sin amin manggawhuti kau biya kau sin na babaggut di kau makahibal lingi patu palawa nagpabaggut kau sin pagtaat madtu kaniya biya kau sin biabaggutan sin pagtaat madtu pa Allah ta'ala indi kau makajari humundung hawaktu harakan sin Allah ta'ala pasujurun suway kau makad sumujud karena pagtaat di kau palingiun patu palawa karena hikakangi kaimu suwira kau magad haparakala ayan karena biabaggutan kau sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala wal bara'atu minasyirki wa ahli iban suway kau lumayu iban mamuasih ding haparakala pag syirik iban mamuasih kau ring hakakahinang sin mga tao amuin naghinang sin syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala sakali makita kau mga tao nagsusumba barhala ha mga port pillar imian ka oy lang ya marayaw manin hinang nilayaw wayron karayaw sintaw magsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala wayron karayaw hikaupat niya makabaktal sin pagka muslim sin pagka Islam sin mukmano siya amuin makaangan-angan kau muslim amin makaangan-angan kau aun palawi afdal syara daing ha syara pianaug sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amin iyan kalong mumarayo pen democratic country atau democratic ini constitution marayo pa rin sin Quran in Quran aun lang yung pagsumbay in Quran lang yung magutod lima gampang in democratic Long sin Tagalog yung demokrasya tini aun human rights aun rights sin mga human aun long niya biya ini usin babae lang niya makajari magtirong hindi mayroon day sabo mayroon paglugos ubos lang niya free in katan la di makajari amin magangan-angan kau aun palawi marayaw dengha ini hidayat sin Allah Ta'ala iban sin syara niya duna Rasulullah labi aun pa malingkat agaran syara ilang muintau yan kafir in makna sin kafir tiabunan nin pag-iman niya amin pag-iman mabuntul pa Allah Ta'ala tiabunan niya sin kabatilan sin kakufuran imana sin kafir tabun amin nagtabun sin pag-iman niya karya salin niya amin marayaw bundal matutuod tiabunan ni iman niya kiyat niya pa amin bukun matutuod amin mana sing kafir na in hikaupat niya amuin magangan-angan kau aun palawi syara marayaw ring syara sin Allah subhanahu wa ta'ala maka iyan kau intawin kafir maka jari siya hukumun kafir atau ayaw posin angan-angan hikakabtang pa. Long niya malingkat in syara ha US pasalin ha US free via ini kuanim bed la. In tauyan bang siya muslim makain ko kafir in tauin. Maita wayruun na rumayaw syara deng ha syara sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebab in syara' bitikan pianaug sinallahu ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon sinate sinallah subhanahu wa ta'ala mga senator way. Amin maghinang sin constitution syara' sin Quran o si pas pa Allah ta'ala ya Allah amin in syara'. Amin in labihi karayaw. Piyag inumpungan na muna ini nakatuan kan Muhammad. La. Wayroon nudhara. Wayroon tabang iban sinallahu ta'ala naghinang sin syara' niyan way. In syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala daing pahazaman sin Rasulullah sambil zaman ini sambil pahuling zaman sambil padlong kiamat salihun likulli zamanin wa makan. In syara' sin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala hikarayaw hatiap-tiap hula iban zaman. Kuno zaman iban haun hula binaybayan. Wayroon tabang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na apabila mag-i'tiqad inambuk manusia apabihad to aun palabi marayaw syara' dengan syara' sin Allah ta'ala penaug ni kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam intau yan lang mo naba taling pagka-Islam niya. Demikian inhi kalima niya makabaktal sin pagka-Islam sinambuk Muslim apabila intau yan mawungsi siya sinda akan sin Allah ta'ala doon na Rasulullah mabungsi siya. Sinda akan sin Allah Ta'ala doon ha Rasulullah amin patut na to hinangun singuran ikutan in Rasulullah. Intauyan maitung siya kafir misan pa siya himhinang. Sa pantun niya. In pagpuasa ha Ramadan wajib. Subay himinang inkatan Muslim aqil baligh. Aqil baligh maasbata usug babae. Ramadan wajib. In syara' ini dakan sin Allah Ta'ala siap liukis sin Allah Ta'ala Quran. Hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban piasampai mereka tutan karena wajib. Apabila kau mabungsi in pangatayanmu magpuasa maka yan kau may tayo hinang pa sin Allah Ta'ala syara' in mga magpuasa ini sin biya ini sigpitin hunit in ngi tanam in hapdi in huawin katan masab magreklamo na kau. Magmasukkal kau hasyara' sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali himihinang dakaw, in pagmasukkal mo, in pagmari mo, iban sin dugal mo hasyara' may tapiaun sin Allah ta'ala, mabatalin pagka-Islam sin tao. Uy na, nagpupuasa rin siya misan siya mga diurugalan na. Misan pa siya yan himihinang, nagpupuasa, nagsasambahayang sa halom sin pangatayan niya rugal. In sifat sin taubian munafik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta. Bihandain mga munafiqin hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In mga munafiqun hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kialugusan sila magad. Ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kialugusan da sila sumambahayang karena bang sila di sumambahayang mabisto sila munafiqin na in mahunit masagaw kapunggulan mo mayta. Sabon pamarintah Islam. Hindi sumujud pa Allah Ta'ala saggaw. Saggawon, jilon, tuadlaw, dakwahan, patumtuman, bang magtawbat, pagwaon, bang di, punggulan mo mayta. Mayta kau sumulang hatuan nagpapanjari kay mo. Iban sin nagpapanjari sin gumi tiyasak mo yan. Nagdihil kay mo anak asawa, nagdihil kay mo rijiki, nagpakaw, nagpanggit hangin, katan. Bangon pamarintah Islam, patayon. Puastu adlaw dakwahan. Bihani mga munafiqin, hazaman sin Nabi. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, sifat si mga tao biya ini. Long sin Allah ta'ala, idha ja'aka al-munafiqun, qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluhu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, long ya Muhammad pantuk kau. Apabila long ya rumatung matun kaymu in mga tao munafiqun, in hibungat nilan kaymu nashhadu annaka Rasulullah. Nashhadu innaka la Rasulullah. Long ya pag inhibungat nilan kaymu ya Muhammad, karunggan mo sa magtimen, oy na saksian namo ya Rasulullah, in ikaw yan daktod sin Allah ta'ala marika mong pasampay. Nalong sin Allah ta'ala, wallahu ya'lamu innaka la Rasul. In siyaksian nilan ya Muhammad sinini kau raak ko, bukunan bago kako. Kaya ingatan sin Allah ta'ala sinini kau inan Muhammad, daak niya.
Keingatan sin Allah Ta'ala ya Muhammad sinini kawin asal daak niya. Mabaya sila rin mabaya. Sumaksi sila iban sindi. Keingatan kau sin Allah Ta'ala daak niya. Sen pagsaksi nilan kay mo bangman sila makalipwas sadya. Deng hafit na sin sila munafikin mabuka mapatay. Mabuka hati ni masaggaw. Nalong sin Allah Ta'ala wallahu yashhadu innal munafiqin lakadibu. Saksian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bunal-bunal tu mga munafiqin di matun kay mo matun ya Muhammad in sila mga tao putingan. Nalugos sadya sila yan. Nalugos miyakad sumujud. Sa di da sila men subhanallah ri. Di da imen subhan rabbil azim wa bihamdi. La di. Iban sin subhan rabbil a'la, iban sin tasbih, iban sin katan di. Magad silang aksyon sadya. Rumuku sumujud bau-bau. Bangit to timigid lum nain isa. Iban sin suburi da sila kakitan sin tao miyama ko ida sila migpabay nila. Mag-uno ko lang yung mag-akad pa mga muslim yan sinin sila ba inibihaon. Nah. Lain nga mga makabatal. Haka may Islam, hikalima, amin mabungsi kau haraakan sin Allah Ta'ala. Bang may tayon hinang pasara. Sa kialukusan kau himinang, hanganin ikaw sa Muslim bahasa. Hanggang sa magpakita kita mga tao, bang dumatong ng Ramadan, magpuasa, yawat na wah, tinggilan, pitla, misantura kuman. Uy, mabungsi kau harakan sin Allah Ta'ala. Uy, mo kaingatan hikarayaw yang kayo, labi-labi ibadat tungbasan kau, hikarayaw sin pamaranan. Hikarayaw sin amin hati niya ini amin ini health long si masanggalis. Us mabung sikaw. Alam niya. Magpuasa kau mahapdi kita nila katahanan. Subhanallah. Di katahanan. In bukunday sab kau di pakaunun halam sin 24 hours. Hat sadyang putag 2 jam. Daing dah kabustak sin mata fajar. Iban katu isambil patu gum sin mata suwa. Amuret tahanan pakaunun pa isab ko sa ambil pa amin ini pagbang am pakaw humundong kaun ko sindum yaun deng sin katugom sin mata suka sa pantun ni magtag ni Ramadan sin amin konsum deng sindum ini ay na kau matug magkaun na sadya kau magkaun magdasok sin pagkaun palam sin ten mo kanta inadlaw konsum deng sin puas subuh sa ambil pa amin tumugom mata suka magrib amin di ko hapdiyon. Sarang saan mga bang pamakun hibutangin kakaon pa mga silupin, mga 2 silupin kisi siyaon. 2 silupin alam sintian, manari di ko hapdi yun ini ang kaadlaw, ang putag 2 jam. Inallahu ta'ala wala kau liang ni hindi pakaunun sindum. Adlaw ra kau sadya na ari pakaunun karna hipaglanu singin nawawaran mo puas ding ha ibadat. Katinain in pagpuas sa ibadat tutungbasan. Sa in amin di niya kau pakaunun karna hasupay ri tumoding kolesterol mo ri tumoding amin atin niya la nahalom simbaran mo iban sin amin kamay ni atin niya kahilang-hilangan. Halom sin hang putag 2 bulan inapatahunan hang kabulan da kau papagtahanun adlaw-adlaw hang putag 2 jam hang kabulan da. Inhang putag 1 bulan niya tulong sim bahasa Malayo mag-inom makan. Pagkaun ko inom ko indumi wa sinadlaw isibo din natutugay wa simbati kaun ko inom saan niya. Ubus biyo tangan kau sin Allah Ta'ala syara. Ha Ramadan yan wajib insubay at ini agaron singkatan nabang kau mabungsi harakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala misan pahihinang mo may tungkaw kafir may ta sab mabungsi kau ikaw mabaihiminang inhi kaunom ni reng ha mga pianglangan ay deng ha mga makabatal sin ka-Islam sin hambuk manusia amin mangudju kau sin aga ma Islam subhanallah amin udjuun mo in aga ma Islam lang mo aga mamay ta ini biya ini pianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala atawa udjuun min Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin kanabihan na kauna labi-labi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam udjuun mo siya lakan mo tudlong sin Tagalog butas lakan mo tud si amin biya hati ni amin kaamparanan maudju mo ring hakaasawahan niya in pag-asawa niya in mga anak niya, iban sin pagda niya agama, iban sin katan udyon mo, iban in agama Islam, iban sin Quran, udyon mo, in yan maitungin tao kafir. Nung sin Allah Ta'ala. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi, kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Nung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, awka, in Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban sin mga ayat piya turun niya. Iban sin Rasul dia akniya yan.
Aminin kaunan niyo, manggura-gura kamu, mangudyo-ngudyo, hatu siyabot sin Quran ini, ay nakamulong niya mga yu pagkamapan. Inakal pikilan niyo yan, in kamu yan, nagkufur na pa Allah subhanahu wa ta'ala sini parakala niyo. Nagkufur, maitong magtuy, in parakala ini kufur. Bang aun manggura-gura, ha Masjidil Haram, biya na sinagja to mga Facebook, drawingan nila, abutangan i-edit nila. In Kaaba, sin mga kafir kita nakal. In Masjidil Haram, in patta niya, butangan mga iro hatasin Kaaba, amin mangin tawin iro harap madto. Ataw akan inhambok sa bagyo nagjato, mga Hindus. Butangan isa hatasin Kaaba, biya dancing Shiba. Nabi nasagaw sin Saudi government. Delikado to patayon, pasal mayta. Nang gura-gura haagama sin Allah Ta'ala. Ampin mga parkala, ini itong kafir, bang manggura-gura, haagama Islam, haaun pamarinta na to, way pagduwarwa, patayon. Mayta, agama yan sin Allah Ta'ala. Agama sin Allah Ta'ala, agama sin katan, kanabihan, piaturun sin Allah Ta'ala. Agama sin partumbu-tumbuhan katan, sin batu, sin dunya, sin langit. Agama yan sin Allah Ta'ala. In gura-gura mo yan, Tuhan day sab sin katan, katan, kita mo sin wala mo kita. Ati gura-guraon mo. Isyu kau, hambuk da kau manusia. Gimuak da kau dengan pangandangan hina mo. Manggura-gura kau sin Tuhan mo. Manggura-gura kau sin agama niya. Iwan sin Quran niya, iwan sin Nabi niya. Ay nakaulong niya. Alam sin Allah. Ayaw nakamulong niya mga yung uno-uno. Ini hati niya bisyara kamaapan atau in kamu yan nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya maksud. In mga tao manggura-gura agama Islam. Pa Nabi, pa agama, pa Kaaba, pa Allah, pa Quran, iban para kala agama, iban si pag-ibadat, in mga tao yan, nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala na batal, in ka-Islam niya. Hikapito makabatal sin pagka-Islam, apabila in tao yan nag-ipat sin ilmu sihir, ampa niya usalon, in ilmu niya sihir yaun, pahikakangi sin pagkahinya. In ilmu sihir sumasa na, amuin pawirun nin tao sin ilmu syaitan yaun marupang atawa sumasa na papagbutasun nin dua magtiaun atawa isab sumasa na lasunun niya sin sihir niya in amin tao amin nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sin nagjat wa Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sin nagjat wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kiugdan siya sin sihir sinambuk babae Yahudiya hamuk babae Yahudiya aun dengan mga ipatan sinasawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bangsa Yahuda Madinah babae sakali inbox sin Nabi pagka mahaba aun mi kita sudlay nakawa yato sin Nabi babae yato narami nui pabay ampa sihir in Nabi sallallahu alaihi wasallam biagut-bagut biyan di bangunin hinang ampa biasahan sinilmo sir ampa biyukit pa kupung kiudanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin sihir itu iukan simakit inu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari paran Allah subhanahu wa ta'ala di niyahi pamula in Nabi niya karena wairum panawu sin mission sin dakan sin Allah ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam hinduan sin Allah ta'ala basahun mu ya Muhammad biha ini naig in amin ini uk sin sihir yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ang panagpawain Rasul sallallahu alaihi wasallam hukuman sin mga tao nag-uusal sin ilmu sihir hipa ini mahinang kamudaratan halam sin kauman iban hipagmudarat nila papagkahin nila inhukuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daplusan sin amin puddang batilo pa din hati niya patayon biyanin hukuman sin agama Islam in hika walu niya ring mga makabatal sin agama sin hambuk muslim makabatal sin agama ni agama Islam amuin hambuk siya muslim sakali magpatampal siya sin saka ula-ula in siya yaun kafir musyrik dengan mga musyrikin atawa tumabang patud siya sin mga kakahinang sin musyrikin habukun hikmah amin karena tabang dengan pangatayan niya bau in mga maas niya muslimun in ina ama niya haji atau in ama niya guru atau kanis usiat tu isab siya amin himihinang sin mga tao kafir nagpaparagbus siya sin kakahinang sin hinang ini kafir habukun siya kialukusan karena voluntary ding hapangatan niya supaya yan batin siya yaun uy biya langingan niya ngan muslim siya bukun siya muslim ha kakahinang in mga ini
kamatauran pekkud dan dengkatu taniu pangayo ko kamapan maas te mahud ko kami Islam andu halik kamu in kamatauran pekkud dan simbeni katu amin mga muslim yari parintah amin mga muslim yari parintah in kamastalan iban sin halom ka opisan iban sin mga military iban sin mga pulis iban sin katan malugus magkalang sin Christmas magpaawon sin parakala kasirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-lecture ako sin kaano 5 bay adlaw rito Mercedes iya subo ako si mga pulis tuan biad dinin hantang namu iyari ha parinta malugos kami kumalang sin kakalangan pianglangan sin agama Islam malugos da kami umaten sin party pianglangan sin agama Islam malugos da kami habein lang ku inna mala'malu bin niyat in parakala yan magbalik pa niyat niyo. Bang iniyat niyo karena nagkugkuyag kaw isa. Biyasin pagkugkuyag nila. Hali kaw mahunit mabatalim pagka-Islam mo. Sabang kaw nakaagad karena attendance. Ataw magkangi isabin in amin biya bulan-bulan magkatabok mo arakala iigon ko ring ha hinang mo karena ando kaila mo rin pagsungit mo hanak asawa mo. In agad mo kanila agad kiyalugusan. Bukun na yatto parakala mahinang pardusan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kay mulong sin Tagalog, trabaho lang, walang personalan. In mga hali ni andu, subay na to, aniban, sabmayta, in parakala, amo in magparagbus kaw, atawakan, magpagwa kaw sin langay, sin mga musyrikin, iban pagka-muslim mo, mabatalin pagka-Islam mo. Atawa mang lamod-lamod ka voluntary, sin ikaw muslim, deng hausog pababai, deng katu tani, sin hinang pianglangan sin agama Islam. Deng ha mga hinang sin Christian, iban sin Chinese, Buddhist, iban sin Yahud, iban sin mga pagans. Maghinang ko sin hinang yawn habukun hati niya bukun kau kialukusan. At tawakan inyaon voluntary ring ha pangatayan mo, hali kau mabatalin pagka-Muslim, sinambok mano siya maitong siya ring mga kafirin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Long sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamu lang yung mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala halik kamu ayawtud kamu himinang iban ayaw niyo kawa pangandulan sin kamu hapag agaman niyo singuran sin kamu in mga Yahudi wa sin Christian ayaw hinangon niyo sa umbibi karena sa kaula-ula bang bukun sabab nila ri kamu mabuhi iban bukun sabab nila ri dumayon pag-agama niyo ayaw aun syara niyo kaniyo aun pag-agama niyo kaniyo ha magbagay sa hatungod sin pag-agama ri makajari maghambuk in kafir iban Islam di lang simba sarab abadan di yan tuud maaun in kasulot sin kafir iban sin Islam haparkala pag-agama. Ha magbagay, ha magpanon makajari. Sa atungod pag-agama, suway matar silang. Suway tud maparak. Bangin sila sumud simbahan. Karena mangindua pasimento iban sin yukil. Bukon long mo imen ko bagay kami magad ako. Magad ko sa dumua. Magad ko si bimian ya Jesus. Kiingatan mo yaon bukon Tuhan. Pangaparakala na pag-agama, sujud ko pa Allah Ta'ala si parna in ikaw Muslim. Ampayan bang mo kitaon? In pangindarahi patuod himinang kumalang. Sin mga biyain ni parakala, kasirikan pa Allah Ta'ala, deng ha mga bang sa Muslimin, amin yari ha pa rin tabi akatutan. In mga ini mga kamaasan kalasahan. Andu kailo, di na sarang magbagay. Andu kailo, rit na sarang magpanun. Di na sarang magsakay sa tungod sin pag-agama. Inhiyan mo, hada bayni o baynak. Aun utlang ta, bang haagama na aun na utlang ta, inyan kay mo, lakum dinukum waliyadin. Hari na kau magad haagama mo, ay mo ako luko sa magad paagama mo. In agama niyo, hinang kamu. Ako, hinangon kinagama ko, sabdakan ka ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi kasyam niya, long sin ulama, dahil mga makabatal sin sin agama Islam, amuin mag-i'tiqad kaw, sarta mag-anggaw takbaran, amin magwelga. Magwelga, sumulang kaw,
di magmari kau ha agama sin Allahu Ta'ala ha syara niya. Biasin namin naghapin habiyon kato. Di kaamuhan sin syara yaun ha article be ini magwelgen tau may tadi ikarayaw in syara yan. La in agama Islam di. In syara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala salihun li kulli zamanin wa makan. In constitution butang sin Allah Ta'ala Quran hikarayaw hauna hunu binibay ni kuno zaman. Hikarayaw. Wairun mapatut murun pagwelgahan di kumabaya sin yaun. Di ako mabaya sin ayat ini, di ako mabaya sin syara yaun. In kababayan makusog imian, di ako mabaya lang sin mga sin amin syara pag-asawarian ini dengha 2 patu paupat. In hikain beto sin kababayan. Ya akhawat. Mga kamaasan kababayan kato tay manghuran. In syara sin Allah Ta'ala ri makajari sihaun. Sab Allah Ta'ala labin na kaingat sin para kalayan para katu tanyo katan. Ang penimian kau matod di sabdan. Amin hikasud sulga sin biak kamu kabaihan. May tak suway mag-asawing kabanahan namo. Lengyabian. Sarang ini kayan ta audi na ko mamarat sa sin Quran. Bang kori mamarat sa sin Quran in sa kaula-ula aun hapangatudmu labi pa marayaw syara dengha syara sin Allah Ta'ala. In iyan subay kau magtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabmayta. In guwa niya biak talmu in pagka-Islam mo halom sin pangatayan mo. Amin di mo tay maun in hambuk deng hasyara sin Allah Ta'ala atawa ayaw hambuk hang tingi syara sin Allah Ta'ala imen kalau inon syara sin ton sukpatan ko sin syara ko hasupaya kau atine kaulen sakit sin pangatayan mo nagkufur nagsyirik in manusia kufur na pa Allah Subhanahu wa Ta'ala nagsyirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala may ta syari magkufur di na kumahagad nagkufur na himinang patud syara sing kabayan niya nagsyirik pa. Subhanallah. In mga ini amin maauni atiqad pamaham sin tiap-tiap naggugulal muslim karena mabaya siya magwelga sumulang hasyara yaun kahasyara sin Allah Ta'ala maka mahulog pa intaw yan mga kafir. Atawa imian in hambuk ding ha kabayan sin kita ni. Lawnya di ako magtirong sabing pagtirong yan di ikarayo lawnya bukon yan, di ko tayo maunin syara sintuhan mga suwi pag kita ini magtirong ini magabaya atau kan magkuhan di gumain lingkat sin baranta di kakita ning kutista di kita lang yaben kakita ning mga pagburak tayo sin pag-atalta di lang ya kakita ning namin blandi buhok atau kan amin ini fly away buhok atau kanin mga ribandi man sin katan iban sin sexy ban wali'adhu billah mga katautay manghuran ka ba yan di mo tayo maunin paghijab syara sin Allah. Di mo tayo mauning paglukob simbaran, syara sin Allah. Di mo tayo maun aun pa hangat hulatun mo syara. Hikarayaw kay mo pos di nga syara sin Allah. In sabab sin pagseksi man arakala di nga sab kidnapon ko sin kausukan biya sin nagjatuba goyon amin ini bata fisheries gimo sin tunga do. Baw on text met biya ini sakali na nagpapahamot iban sin atin niya tahan ini salat da kumanin biya ini panamong habaran mimikit. Ubusya to hati kumaray in syaitan doon mayan yusiban sin kausugan pos yusiban sin tu usugya to ampa piatay bisya bulak biwit sa jakid-kid dito kaya baka nasan ruki bihaning kabayaan niyo biha ini kayang kabayan sin mga kabayan na to muslimat butangan sin Allah Ta'ala syara ikarayaw kanila hikarayaw pa singgin pa isa niman singgin hawabaran iban hikapag adat pa sin kausugan kanila bang sila nagtitirong nagtatabon mabaya sin amin bastusun sin kausugan. Taghuyan hakid-kid. Kindatan madtumari. Hayon sin kausugan. Sut-sutan. Konsum ko ni sain mahunit. Kawon pen number. Teksan ampa usibaan hibukit. Ha mga kanal. Aw mabaya kamu muslim. Mga kamaasan na mo. Kamaasan na mo in patudyon ko simbisara supaya mapupuin kaanakan sin kita niyo. Mabaya kita no sin bihay ni magjatuha kaanakan na to. Wallahi. Ampan. Bang magjatuha anak mo bihan. Atas bunuon min katan sintaw hadun nin amin sangkot long sin Tagalog. Sa kialupahan min anak mo wala mo pinturo. Kialupahan min anak mo wala mo binihan tirong. Kialupahan min anak mo wala mo siyan pianduan. Kialupahan min anak mo wala mo iyan ayaw ko magpanaw sintong adu at tawakan bihay ni bihaon. Sa kalibang kausibaan hibugit na diha mga kanal. Atas mo suno unda po kanilom sin ini daerah sambonggay. Mayta sab sin dual mo na pati anak mo atakan usibaan. Tutubda sa ni sab nagbihanin anak mo. Syara biha ini. In anguton sin kawayan na to. Habukun syara sin Allah Ta'ala biyutang niya subay magtirong, subay mag initapon sin aurat, subay magbiya ini, subay
amin hikarayaw sin agama Islam sin pamarana in Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun na mapatut pagwelgahan sin kita niyo deng ha konstitution syara biaktul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabmay ta hikarayawin katan. Hikarayawin katan. Wairun na tahan na kau sumurinder, iwan tahan na kau magad himinang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kahangpu ni aminin kay napusan pagmapan na nakahaba ini lalaungan. Ini kahangpu niya amin manay kuriha agam Islam. Al-i'radu an dinillah. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Amin manay kuri ding ha agam Islam. In maksud sa manay kuri di siya humati sarta di pesab himinang sin unuin amin kahatihan niya ingatun halom sin Quran. In ini kafir, kufur, samata-mata. In Allah subhanahu wa ta'ala. Imian. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Wairun na lang niya makaliw pa tau anya yahadunnya ini. Dain sin mga manus si amin patumtuman sin Allah, sin ayat sin Allah ta'ala. Ayat sin Tuhan niya. Uwas ang pamaling along niya. Amin mga ustad nagpapatumtum sadya. Di dumungog sin nasihat. Di da sumbah yang Jumaat, wairun da dungun uno patumtum, wairun da kahakaron advice de nga kataw tayo munghuran. Way, inhiyan, awan nal muslimin ina amaku. Sa ina ko ide ako makad syara sin Islamin. Di na ako lang ya pagka syara sin Kristan atau kan syara sin parinta atau sin kon. Marupen ini lang ya free ako. La ilaha illallah. In mahukuman sin tao biha ini mahulog siya papag iyanun kafir pa Allah subhanahu wa ta'ala samaita nangannya ya siya pa Allah subhanahu wa ta'ala wala iya kadin syara iyan nya niya penggin hawaran niya wala isab timunay sin kewajiban daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya amin ganta bang siya makahinang sindakan sin Allah in siya tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala law sin Allah ta'ala inna minal mujrimina muntaqimun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal tuding kami long niya mamaus da kami ha mga tao kriminal hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala kuno bang aun pamarintah Islam kabausan sila sin Islam bang hawairun pamarintah Islam biya sin katu di ikatu wairun pamarintah Islam magbaya-baya intaw sin kaban ni hinangun di makada pamarintah sin Allah subhanahu wa ta'ala panduk niya hadlaw akhirat in Allah subhanahu wa ta'ala mamahulira ha mga tao di kumahagad sin pandu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli, mga kamaasan kalasan nakawa ini lalaungan pagmapan niyo. Bangman murah-murahan aun ini naput sin kita niyo daing ha mga pamandu sin agama Islam. Tiud ko na to pihaba sabna bang amin bugtuon ko ini 5 sadya unahun usya to next na sa min 5 bedagbus bukon ini kompleto bukon marayo in pangdungbisin kita niyo katan. Murah-murahan hikarayaw kato tanyo in nasabot yato karena patumtum pa amin hikasambusin pag-akamasin kita no iban sin hikakusugsin pag-iman nato pa Allah subhanahu wa ta'ala karena makadabitikan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasampay ko in sa salaman sin kami pakatan kataw tayo manguran ako hula katan amuin di ko na matakiling tiap-tiap kangan-nganan sin sila haun-haun na pinaybayan. Asalam dua kan yukatan akad na in ni daul Islam iban sin kaguruhan di alam sin Sambonga iban sin kaguruhan ha tiap-tiap markaz ini haun-haun nabian in tiampatan salam dua kan yukatan iban sin nyari alam sin Philippines demikian especially alam sin Sambonga kamaasan namu haun-haun nabi bayan iabutan sin suara namu andu kailo makasih malasa kami kan yukatan mamaid kami ala palagasilasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.